Umagang umaga tapos maligo. Grapes agad siya. Oh. Ayan. Sarap na. Ha? Sarap? Tikim daw mama. Grapes tayo guys. Ito dalawa. Mahilig sa grapes. Hala ka. Very good. Okay. Yummy, 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 yummy. Masarap pag fresh pa. Aray ko po ate. Yun na lang guys. Liit na. Binila to ng Sunday. Sarap na. Then. Then. Sige. Yan na lang. Liit na. Itong dalawa talaga subo niya guys. Nabili ako kasi hilig to ng baby ko eh. Subo mama. Very good. Dalawa yun. Hala. Kawawa. Kantay na lang yung matitira. Galit na. Yung gusto sa kanya na lang lahat. Yan na. Ate. No ate no. I-give na lang ito na natin. Mapalit na lang kita niya. Ate. Sige, ma'am na lang ito. Yehey!
Yummy. Nak? Yummy? Yummy! Yummy! Tadadadang. Uray na. Oops. Hindi tapon kaya magsasarangan. Done na. Bye-bye. Bye-bye na, nak. Thank you so much. So much. Ingat. Ingat. Ingat.